Ko hoki tētahi o ngā ringa toi o te ao Māori a Mr. G ki tōna ukai pō i te tai tokerau. I toro atu ia ki Kaitaia i te wiki nei ki te waitohu peita pātū hei whakaawe i ngā rangatahi o te rohe, aneira a Harata Brown. E takahi nei te ara o Kaitaia. Hoki ngā ki te kāinga mo tēnei o ngā whanaunga, anō hoki ki te whāngai o ngā pukenga maha ki uetahi o ngā taitamariki ki ngā kaumātua kuia. Ai marika ko te hokianga nui mai o tēnei whanaunga o te hiku o te ika. I tino hariko te ngākau, ki te whakahono, whakakaha taku hono ki konei. So on my mum's side, we're known as the Matakana Murrays. But obviously we hono apia to the Murrays up our tupona's buried at Te Rangi Haukaha Urupā here. We're here with Mr. G. He's come up to work with our community to bring together a mural. So the mural has a really cool story, lots of whakapapa behind it. So it can be seen by the road, by the rangatahi using the park. I roa ka tēnei kaupapa i te hiahia o ngā kaimahi o Kaitaia nei, kia kawe mai a Mr. G i tana kaupapa a tumanako hei whakaawe i te hunga taitamariki o te hiku. Te ngako o te kaupapa ki te whakaakiaki, whakatena ngā rangatahi o konei, spread messages of hope through the mahi toi. Engari i mua i te peitatanga o te taone, he whakawhanaunga e tui ai te here tāngata, te mahi. Pai kia tūtaki tētahi o te ao toi, tētahi tangata rongonui, kohi ana i ngā kōrero, e pāniki te wāhi nei, kia tūkaha i tātou i rungi i tēnei whenua, i raro i te ingoa o te Kaitaia. We've actually done 3 towns already, Tūrangi, Kawatiri or Westport, and also Opotiki. And so this is the 4th tūmanako kaupapa that we're doing throughout the motu. Mo te taone nei o Kaitaia, hei te rua te kaumārima o Āpirira, timatai ngā mahi tā pikitia nui a Mr. G rātau ko te hunga tai tamariki. Harata Brown, Te Karere.